Hladni rat. 1962. je godina. Svet drhti na ivici. Amerika i Sovjetski savez u nikad većem sukobu ideologija. Na čelu SAD je John F. Kennedy, dok Sovjetskim savezom rukovodi Nikita Hruščov. Obojica su svesni moći koju posjeduju. U oktobru 1962. američki špijunski avioni otkrivaju nešto što ledi krv u žilama. Sovjetske nuklearne rakete na Kubi, udaljene samo 150 km od Floride. Kennedy okuplja svoj tim savjetnika. Opcije su ograničene. Invazija Kube, vazdušni udari ili pomorska blokada. Svaki potez nosi rizik totalnog rata. Ali Kennedy se odlučuje za karantin Kube, odnosno pomorsku blokadu, kako bi sprečio dolazak novih sovjetskih brodova sa oružjem. Sovjetski brodovi su se približavali američkoj blokadnoj liniji. Napetost je rasla. Američka vojska je podignuta na Defcon 2, jedan korak od nuklearnog rata. Svet je bio na ivici propasti. Neizvesnost i jeza su se širili vazduhom. U posljednjem trenutku diplomatija prevladava. Kennedy i Hruščov postižu tajni dogovor. SSSR povlači rakete sa Kube, a SAD obećava da neće napasti Kubu i povlači svoje rakete iz Turske. Šta bi bilo da su pritisnuli dugme?